bushaho nashashura barwiri wari noza kutkorera imbuto noza kukomesha amasomero noza gukora amezi noza gukora noshashura noshereka cyese cyo kushashura niza kwakamuru ngoje no korere yo noshashura muche habure Muringo rwogume Kahinda Otafiire yahiga abantu kukozesa amani kurwanisa obworo abo kuba narahanga nakunda umuntu orukwekora kandi otari kumukabya buri izoba nimanya ngo abo umoro tarize mwiburu aza mumbuze kwa bwenge abo ko moro kwimgo mukashesha zuma ruhanga wajo kantrachi ruhanga wajo nokabanta ayato kuita musuma bobo ruhanga kayakwira umutwe wabusha akata mama gezi gabusha akakamisho gabusha akakwama tugabusha akakwemkono yabusha akakwama guru gabusha akakwama gabusha akakwitaka akakwenzora yabusha orota kozisebyo ujwe ruhanga bibikiri aho onaibo Robin Arakoje Greme uriyo myeshengero mucyara abagomba West kandi wabajwekero mugenyi mikuru wabashemeye kuba speaker w'ishengero rihanga yayihanangiriza be giye kukira munonga bo bwishiki kutomutuma hamishomo ubo barukwe haraba kuba habisa okukira munonga basheija muteho mutuma mumanya ko abazeyire bandi fize nibazihahare tumukureba kuba kubona konka benda umushome kushiki omojo yakuboiha atumanya atananta byamere newe ninyisha kufa yobna benishoma bakaba bigamba mbaretse bafwe Muringo rwogume onaibo Margaret rebyambaye bare utebekanisa mukorogu yatera abebembezi muranga kugumana bagarra mesha nyuma wobo Uganda ndwiratungutse okugaruka owanyu omuri aba bakuhindwire cyori abakuterira karuru abo washomere nabo umugenzi tataka batugera ati torukura noriye miyembe y'abantu hacyaro noriye bikwijo byabo nibakokoreza enyungu z'amezi kandi okikura wayambukire n'ubu wakuba wayambukire tosheme kwebwa aho warigire na Bible n'ekigamba kumurwa mwarire mwanyure mwigusire mutaryebwa mukamarahanga wanyu wabihira umunsi ya Misiri abebembeza abatari bamwe na bamwe abayeta baha mukorogu abaruma abanyeshengero amwe n'abandi bebembezi abendengo zitari zimwe na zimwe abayeta b'umuhurezi bahiga bazire ukwatiraho government okukira munonga mbyo wegese nabo bakaza kushoma kandi nimbahiga bagumize mubashomisa abana babo bane barangutita hamani government neta hamani kureba ngo batunga ebyombe ko byo kushomeseza abana aba bagezeho bateka abana babo mu mashomero abo kuba umwana oshomere niwe muntu mukuru wa nyensya we member wa parliament. Also emphasizing government programs such as the school facility grant that is going to look at refurbishing old institutions, old schools, both in primary and secondary. Mubase kujye umukiza nane binde mu kubasa gukora kandi cyo cyatureta so mwaheza kutukorera cyo ebyasigara nzija kubikora nisima MP mukoro gwayetabamo abanyeshengero abari kurenga 80 kurwo mu biceka bya Uganda ibitari bimwe na bimwe kandi gwarundana musente ziri kurenga mu kayikuru 50 aba Sky TV agenshonga ndibatse nebye